यामना नुंसीजबा अमना रिलीफ कैंप सिंगसी चलुबदा चुरचानपुरदगी लाकपा मैतै सिंग ओइरो और मोरियदगी लाकपा ओइरो और कुकी सिनाउ सिंग इम्फान द कैदा लेरंबा हाइरो करी हाइरो सुम चलुबा कन्नादा आई खनबददी अदुसु नुपी मचा चही 13 निथोइगा सुरकबा जातुनिको अयामबना नुपी मचा सिंगदो कप्पगा हाय अइना खल्लुबदना अखोइदी चुरचानपुरदो मोरियदो फॉर एग्जांपल मफमदुददी अमुक हन्ना चलहनबिरनो मदुदा कनो तौदो सरकुदी अखोइ स्वाइदने कराइदनो मा परमानेंट सेटलमेंट अमा तौनरब तौबिरो मफमदुदा अखोइदी चटप कीजरे युम कैसु लोइना थुगाय होरे हापी बिसु याव खोग्रे हाइदो बोइनिंगेबा अदु अहलमनजिंगना हाइनाबा मोइगी खोइरी नावफम ताभम हाइगदर करी हाइनी मोइदु कप्पगा हाय अखोइबु करम मतमदा अखोइ युमदा हंजन हनबिदुइनो हाइबसे दिल्ली की तै बिजनेस ता याम कन्न कनो तौदुजकेसु आई गवर्नर एड्रेस सिटी मिनिट खरदोसु पार्टिसिपेट तौजगे नाइदी एडवांस होइन ngarang nahan पिसन जगिमने दु ऑनरेबल स्पीकर की द करिगुंबा कनुगुंबा तौनबो वेना ने खंदे anyway Mr. Speaker sir कोई डेमोक्रेसी सत्पा रिपक्ता सही की होइना कोई अगस्त हाउस देदा ऑनरेबल गवर्नर ना सही अमगी इहान हानबा सेशन दा गवर्नर की एड्रेस थंबीबा अगस्त हाउस थंबीबा हाइबसी हानदगी अदुम चनदना लाकबा कनो अमनी मसी अखोई अगस्त हाउस दा चक्किबा फेब्रुआरी की तांग 5 दा ऑनरेबल गवर्नर ना थंबीरंबा मागी एड्रेस की मतंगदा कोइसु सेंगना हारगदी ओपोजिशन की साइड तगिदी यानिंगदबा मयाम अमा हाइब तारे गवर्नर की एड्रेस लेदा रिफ्लेक्ट तौरिबसे गवर्नमेंट अमगी सेंगना हारगदी लुकिंग ग्लास इंग्लिश दा हारगा मैत्रोन दा हारगा मदि सेंगना गवर्नर गवर्नमेंट सिगी मम्मी हाइब तारे लोइन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट लोइन सरकार सिगी मम्मी सिदा लोइन उबा whether it may be law and order or any development, tourism ki hairo, and everything haibitare. Sakeng ming siene haine bu governor ki address haibse. Masidai da reflect toriyo mayam se. Adu bu government haibisidi. Government ama mu satkini, government ama mu lakani continuing process ni. Aduna hujiki government si party amagi umbrella amagi makha da oirigasu. यामना नौरीबा हाइबा तारेने इवन वन था अमा बहुबा कंप्लीट ओइरमद्रा ओइरम हिरोइद्रा अदुना कोई मदा याम कन स्टिक तौरगा गवर्नर की एड्रेस से सिदा सोइरे सिदा सुमाइ तौरे सिदा सुमाइ तौरे हाइने स्टिक तौरगे अमेन तौगदमनि हाइबदो मदुदैदा तौरगा कोई मतम मांगन जनिंगदे अदुना मयामगी पब्लिक इंटरेस्ट हाइबा तारे और सजेशन हाइगद्रा ऑब्जर्वेशन हाइगद्रा करिनो पॉइंट खरदा आई अगस्त हाउस दा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर आई थमजेगे मरुइबदी उना मक्सिंगचे टूरिज्म हाइरो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तौरगा लॉ एंड ऑर्डर फत्रगदी कनानो सिदा मणिपुर दा क्वेरकदोइबा टूरिस्ट लाकदोइसि कनानो अदुदगी अखोइ मयाम पुनमंग खंगनरे मदुदी लैरिबा एनी गवर्नमेंट अखोइ लोइनबक व्हाइट कलर जॉब अखोइ लोइना पीबंगमोइ हाइबसि लोइ खंगने अदुना अखोइ सिदैदा स्टार्टअप होइबा याय एंटरप्रेन्योर सिंगना
or industrialist mayamama mapanding lakpa industrialist oiba yai Manipur manung dal lairiba entrepreneurs sing si encourage tauba yai madu taurga mapandagi laga sidai invest taurga industries asoba major industry oiba yai minor industries oiba yai set up taurga khoi state sida chu income laksaba resource laksaba resource leitaba legidative state resource lakadauba adu sida laga Manipur da no industry set up tawdi lairna hana tawrumba industry hoba aina tabdi chumbra chumda khande loina baksien gre hay loina ayam basien gre hay industry masa tawrumba singse even masa gi plot hoba loina yon thoga aduga low griba ino na lay griba mido adudagi rented lairaga tha amagi pochai ga thamaga any moment at the back end of the baggage book hogal ga sien ki ba yaba adugi phibam da si hoba yauna masi krai dela ino lo ino order sinane lam nai thiba hai tari ko 2023 gi 3rd May da thokriba thodok to kanam ta chu tho ninga moye mo that is most unfortunate in the history of Manipur. Masi history da dum ile horodom ne masia. Apabagi su phata bagi su itihas ai haugi bagi thodok athok mayam itihas da madu tung da hor ka dol ba mayam na khana nai na hoga to aduna koi government sida yam kanna blame tauba ama taubagi wa na chede aina suggestion taujuning mase law and order si Sidaida Ihan Hanbada law and order and justice delivery high. Masi law and order si di nasai aina amuk hanjinjar patar bada high batai. Huge central paramilitary force yamama. Speak cover is there. More than 272 companies of Central Paramilitary Force. Masjid Tatagi Natieva. Kanai, CRPF, BSF, of course, Assam Rifle with the border guard Tobagi, Mani and Masigumba, Mayam Jingsi, Tauraga, Sida Civil Administration, at Tobalak Haibitare. Besides our state key forces labor, state issue, aina converted tongan ba IRB, MR, police, command, Mam Pulaga between 60 to 70,000 lemon. Adiga Hanamata Mamata compelled to the low giver around BDF 10,000 Musulam Domal. Home guard Sumayam Lam Domal, Masipunta Lagadi, big provides state Chiladi, Mayam Si, Anayam Nayama Mania, 272 masi companies of central forces mayam deployed to be tangai phadana tawdaba yadana law and order si maintain tawba yanaba migi life and property protect tawba city is purely sanvidhana piba state ki purview da leiba state government gi law and order maintain tawba to migi public property protect over highways the constitution piva state sigi kenoni masida aina keno tawjaning basi yang kanna su honabiri state government sinasu force state force adugo central force su darkar di woi adubu akhoi gi marta laibak thiba thodok tu dagi ngasi phauda laikriba mistrust haibitari akhoi marta Tajan Dobishe, ID cannot overgi one at over. Amaga Tajanaba Hibishe, confidence Hana ID built up Toba. Amaga, any community talk river Todok to the Maitega, Ukiga Hibatari. Mashi Hogibedo, Hogibeduda, Amuk Sinaga, Madeda to Kati, and Nanga Tobuni, Ina Tobuni, Aduki Wadu, let us forget and forgive it. Amaga Tajana Bahibase,
ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ internally displaced person IDP na mayam hainaba relief camp singsi chatubada Churachandpur dagi lakpa maitai sing oiro or Moria dagi lakpa oiro or Kuki sinau sing Imphan da kaida lairamba hairo kari hairo sum chatuba kanada aina khanbadadi adusu nupi macha chahi 18 ni thoiga surakpa jatuni ko ayambana nupi macha singdu kappaga haya aina khalubadana akhoi di Churachandpur do Moria do for example mafam juda di amuk hanna chalhan birano maduda keno tawdo sarukudi akhoi swai dane karai dano ma permanent settlement ama tawnar ba tawiro matham juda akhoi di chatpa kijare yum kaisu loina thugai hore hati bisu yaw khogre haido boininge ba adu ahalamin jingna haina ba moigi khoiri nawpham tabham haigar kari haini moidu kappaga hai akhoi bu karam matamda akhoi yumda hanjan hanbi duino haibse aina khalubadana akhoi si mufam judati amana kasalhan birano akhoi gi permanent lemhori ba akhoi gi punchi se masigi permanent settlement se samhoya any valley district am da chinbiu haido goinu still ID ngasi phauda moisi kappaga adusu makhut jur tawraga nupi macha singna hoglaga karamba matamda akoibu akoigi pokham sabam akoi mafam hanagi do ada hanjan hanbiduino haibse aduna ni ai honorable chief minister nasu panmudi ai noma madu aina ona taina di waram do mandi mayam IDP singna kaptana mamita tari base lemna mangal loy na haibra kanu amudi haipet pangiba maduna chumba targadi that is really appreciate mayam IDP sing leiba relief camp da leiba mayam gi puning thogat piba ai madu sarkar da kanu tawai wanati madu ai ayamna appreciate tawjaningi mayam ni hana khangbire relief camp haipese natural calamities haibitare like earthquake kumba isao flooded tawbagumba kaiguma tawda hapta amaga numitarani ga relief camp da leibasi as kari hairuni mayam dingja du akoi di raibchi ba haigadra relief camp sidi liki sahi ani hena ahumbu phajila kadore adu masi akoi mayam changna akoi gi site gi so akoi karimo khangjedra su karimo ngamdraga su at least moral support to wait su tawjaraga leiba no government sina su yam kanna honorable deputy CM dikho sai hoi kari hoi CM na Kotran district amaga CM na kona biba du madu yamna akoi da su yamna kanu tawi yamna nungai jai kanna su kanu tawbiri adu aina thajejabadi aina haijari sini aduna akoi masi law and order Sidaitani aina hana emphasis pizza ningi bichi law in order she properly maintained tauraba kandada justice delivery she taurama tamdu deida moi the confidence build up tor kaniwa SCD mission mikhai naide communal waide amaga हर घर में एक वक्त आता है जब रात थोड़ी लंबी लगने लगती है सरकार नी हाइबा adu wakhanduda moi feel tor kanada aidi hanagi slowly mistrust tongramba amaga thajinaba leiramdabado madu tapna aidi kolkani haibsi ai thajijam hoi ngarang hanchu honorable CM Delhi da salaga rural development panchayati raj ki minister si Sawan ji unadna moi internally displaced persons sing tugi mayum makai sanana oi 5000 houses hybra kano adugi kano tawne adu sida chu yawe yawudi sida chu yawe adubu oi
मसीसु होनबीबा ऑन टॉप ऑफ दैट मसीदी चुमनगी पंचायत एरिया दा करिदा युम अमा साबा मतमदा टेम्पररी की करिगे ओरगसु आइदी मसीदी आइदी सफिशिएंट होइनी हाइबसे आइदी थाजदजबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मणिपुर की तौरीबा फिबम सिदैदा हानसु दुम होनबीबदी होनबीरमनिको सुसोय सोयदना आइदी होनबीरमनेना खल्लेबा हानबदा नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन हाइब तारे हुजिक फाउदा मांगिबा मयुमदा हलक्त्रबसे हातख्रबजाला नत्रगा क्राइ चख्रबजानो मसि मिसिंग पर्सन सि मसिगी नंबर से आइदी गवर्नमेंट दि मसि सुसोय सोयदना ए सर्टेन तौरमनी नंबर सि लेरमनी ना आइदी खंजे अदि लाइबक थीना सिख्रब कांगुसिना कयानो 300 ला 200 250 रा मसीगी सरकार नसु हाइदोख्रबा हाइब तारे 10 लाख से कनो सिख्रब सिंगदो हाइदोख्रबा अदगी लेहोरिबा इमुंग दिसु खितंग वर्गसु मोइदा कनो तौबा ए सरकार सिदी हाइदोख्रदी मोइ कमिटमेंट सिदी कनो तौदिना हाइबा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दा कंपेंसेट तौबदो मदुगी सिख्रबा कांगुदो मदुगिदु लोइना पीबीख्रबा पीबीद्रबा अदुगा कनो तौखिबा कांगुसिंग मिसिंग पर्सन सिंगदो अदुना चिंगदना कयानो तंपाक्तना कयानो मदुसु आइदी गवर्नमेंट दा आइदी सोइना मदुगी रिकॉर्ड सि लेरमनीना खल्लेबा मदु लैरब्रा लैत्रब्रा करिगुंबा हुजिक कनो तौगिरगदी मणिपुर की प्रजा सिंगीदसु वखनसु मदु कनो तौननबा मदुमा तौहनजनिंगबा अदुगा हुजिकी हाइबा मसाई सु थंबबदी थंबिख्रे पार्शियली डैमेज तौरबा आईडीपी सिंगदो यारिंगै सुम फेस मैनर दा सुम मोय मयुमदा हंजल हननबा तौबा पार्शियली डैमेज तौरबा मोयगी युम सिंगदो अदुदा सरकार ने लेखिबा ममन सिंगदो लोइना पीबीख्रबा लोइना पीदब्रा ओय होंजनबा यादबा सिंगदुदा हानो पिथुरसु पैसादु केनो तौदिबि याई मदु हानो पीबीख्रबा पीदब्रा सी सरकार की कमिटमेंट निको आइना हाइजरिसिदि अदु लोइना पीबीख्रबा पीबीद्रबा अदु केनो तौरमद्रगदि पिबम थोकपा सिगिबगी कंपेंसेशन अदुगा पार्शियली डैमेज तौख्रबा अदुगो मयाम हाइदि सरकारना हाइदोख्रबा सिंगदो मदु फुलफिल तौद्रगदि नसाइगी म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट लेरंबा मयाम थाजबा हाइबदो मदु बिल्डअप तौननबा थाजननबा अमगा अमगा थाजननबा बिल्डअप तौरपदा सरकार ने जो हाइदोखिबा पिबम जो थोबा मदु तौबिरगदि हेना सरकार सिदा हेना आइदी थाजबा कनो तौगद्राना हाइबसी थाजबनी अदो अखोइसु अदुम मयामगी सेवा तौबा हाइब तारे मतम खरा सरकार दा यावजरंबा लेरंबा मतमदुदा एस एम्प्लॉयमेंट से सरकार दा नंगसाइ आई अमुका हंजनजगदौरे व्हाइट कलर जॉब लोई पीबा जिदि एस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉय से मसिंग सि फना याममनी अखोइ से पिखरबा स्टेट सि सो do any hoyer foreign countries it may be Japan da Singapore da China da anywhere Washington DC da New York mafam amada UK da serpese ai habit haiba tare yakrap tegi hek kumdhabse moi embassy khangte am khangte chimni so wearing so what is your unemployment percentage haibse China ga ji Japan ga ji 3% ne अदो अखोइगी नहारोन सिंगसिना खरा रिमोट एरिया दा अखोइसिना डिस्ट्रिक्ट हाय मोइना रीजन हाय बा दुदाइगा चतु यारगदी कैन बी ब्रॉट डाउन 2% दगा हाय बा अनएम्प्लॉय परसेंटेज अदुना अखोइ तौरिबा मोइ पिरिबा मयामसु एंटरप्रेन्योर सिंग इंडस्ट्रियलिस्ट सिंग मयाम सिना हौगलबा इंडस्ट्री हौगलबा मतमदा इसाना थबक चीबई मुहूर्ता इसाना थबक पीबा हाइबदो अदोमदा लाकांदा ngasai aidi honorable member Ram Muibhana yamna clear thamne madu akhoi su thamdi thamning bani adugo madu akhoi na haibu da isana isabu thagat pa taradra na akhoi panjada bani ai ama khaktang panjage
सिलेदा आई बॉम्बे दा तोंगान बा इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम की मीटिंग चप्पा खोपा मतमदा नोइबु प्रॉफिट नाता खनबीगनु बॉम्बे दा अचौबा मा याउग्रे इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम जिंगसे अमदैदा कनागी रिलायंस की करी याउबिजा आइना है अखोई सिदा लॉ एंड ऑर्डर नहारोन थबक फंगदबा मयाम से इंसर्जेंट चटखिबो खोटखिबो मयाम जिंगसे थबक फंगदबिसु वन ऑफ द मेन कोज अमनेबा मसिसो अदो नोइ प्रॉफिट नाता खनबीगनु मणिपुर लेबा थबक फंगदबा नहारोन जिंगसे मसिसु आफ्टर ऑल दे आर आल्सो सिटीजन ऑफ दिस वास्ट कंट्री नोइना प्रॉफिट नाता खनगनु थबक अखोई नोइना चनानाउने खल्लगा अंडरग्राउंड चटखिबा मयाम सिंगसे थबक पीरगदी खरगदी लाइफन कनो तौबिउ हाइबा कंदादा इंडस्ट्री खर लिंखपिउ हाइ कंदादा मिस्टर सिंह नंगना फिल तौबिदो अखोइसु फिल तौवी तौदबु sorry we cannot exchange our life with money hare karai dala I law and order da akoi su thade ninge noi manipur da apik bani akoi district amagum ne ba ada thabuk phangda ban naharon jung da akoi gi sai naw gum ne thabuk pininge adubu law and order du na akoi na industry ma set up tawge tawruni akoi staff thagi da hana phani adu piu ada piu adu to duna di everything law and order shi everything depend tawre ba aduna मतमदुगी सरकार दुना डॉक्टर मनमोहन सिंह तरम ngasai रामविभा साहब ना नेट फी न तौहिबदो इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम सि मणिपुर चलो इंडस्ट्री लिंखलो पैसा थादा बिउ यारक्तबगी मोइसि इनकरेज तौनना बाना नेट फी गुम करिम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनीबॉडी एनी इंडस्ट्रियलिस्ट amna मणिपुर दा इंडस्ट्री लिंखति हाइबतारदी मागी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो फॉर एग्जांपल 300 crore की प्रोजेक्ट अमसी थाकनी थादगनी अदुगा इंडस्ट्री जी सेटअप तौनी अदुगा सिदा एटलीस्ट 2000 अनएम्प्लॉय यूथ दी थबक पीबा ngамनी हाइबा तारगदी 1/3 सब्सिडी 300 crore दो 100 crore दी लेमन सब्सिडी पीने न पॉलिसी सिंग साइ नेट फीगुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर मनमोहन सिंह करिगिनो हाइबु नॉर्थ ईस्ट दा मणिपुर गुम नॉर्थ से थबक फंगदब नहारोन मैम जी थबक पीनना मधुगी पॉलिसी दु पाइखतलमबने मधुगी मखादा अइना निंजिंगबदा होटल क्लासिक ग्रांडे गुम्बा अदुगा क्लासिक कनोगुम्बा करेगुम्बा फनयामना कनोगुम्बा सिजा होस्टाम करेगुम्बा मोइसु यामबा यामदबदि खंगरे मोइसु अदुगी स्कीम दुई मखादा फनयामना कनो तहोबने अदुना अइना थमजरिबदि अखोई सिदाइदा सुमाइना इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम जिंगसी इनकरेज तौबा लाग पैसा थादरबदी लायना हान मचा मचा मिक्रो अदुगा मेजर खर खर तौरम जिंगसिसु लोइन ऑर्डर सिना मरम मोइदना अइना ताबददी लोइन चेनग्रे हाय अदुदी कराइदा इकोनॉमी से पूरा कोलैप्स तौगी फिल्म द प्रजा से तो किमति क्वारे अदुना लोइन ऑर्डर से मसिमा होटनगसु कन्न होटनबिरी अदुना मसिदैदा प्रायोरिटी से आई पिहनजनिंगी हाइना ऑनरेबल गवर्नर ना अंबिरिबसिदा आई सुमाइना अमग थमजगे आई ऑनरेबल स्पीकर आई मतम सांगना न तौजरोय लौजरोय आई यारी है करू तौना देजे दगी मसाइगी आईडीपी सिंगदो आईडी मसी पारू काना लोइन ऑर्डर की सिदा पारू काना दा मसाइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तौबिगे the government will continue phase-wise resettlement with enhanced security, extend financial assistance for another year in view of the livelihood constraints, rebuild community asset, facilitate supervised visit to original village, address requirement of about 5,000 additional houses under PM AYG during 26-27, and sustainable livelihood with a target of resettling over 10,000 IDP. Aduga Masishu 10,000 household
comprising more than 40,000 individuals by March 2026. Asmasidi am harauri da ham pa 2026 March ni loidore do. Sida asok yam 40,000 individual mayam sibu resettle tawba mamadi nasi over exaggerate tawba adu masi broker officer singa mayam Manipur pajang how harau na ba na ta namthen bajala reality da ngamoi do ba practical we ngamoi do odi pedoru ni moina pa namthen la kudu check tahu da bajala masibu ngambiradi sarkar sida honorable chief minister lairiba council of minister ki honorable minister singse ID on the floor of this house today itself ID governor address in naina bada adum ID thagat ki haijarim ne aduga amana ai masi hanasu haijar rabran khanmane koi gi Manipur si kano to ba haiba tare Manipur da natana koi gi India se water resource management gi matang se da agriculture sina koi gi backbone way but 70% of the rural area se mai gi kano si income si agriculture da loina depend to buni adu hujik the climate change kari world phenomenon ni masi live changes mayam live si dai da koi ising ji matam chana preserve to ba conserve to busi yamna aidi da ka wen ka rainy season matam da masi koi mayam puna mon loina khangnar ba wani da rainy season matam da nong si taraga loina ba river mayam ji sendha ga mathang thang chakraga Manipur river chakraga dum samudra da loi sendha gi matang si kano tahuraga hanu matam sangna tauramba project sing hai tare Thobal multi-purpose project khangde adu ching da Churchampur Khuga dam khangde Imphal East dolai thabi mayam sing si loisalaga yamna kano tor ai Thoban gi multi-purpose project haraga ningsing ne matam duki honorable prime minister Dr. Manmohan Singh se aina inauguration da yaubi wa hare mana no ga ingon da ibo biji nang atai de hayo nangi Thobal multi-purpose project to di aibu yahon biranu da karino sarane kan pressure piureba madugi project noi kui na sangman greda when I was deputy chairman of the planning commission we re ai kaubu kaure matam da ai hujik ta ningsang ya ina jatra hulamni adu hujik after a gap of 30 years madu dai dai no hujik mo inauguration chapati nang madu madi saurnu madu di yaholanu press na hang pada ai kamai khumne hairak kieba adumai tawdra akoi gi Thobal multi-purpose project ka se upstream se around 20 kilometer ne upstream se Thobal Arthang dams ne da rainy season da lakpa ising si madai da paikhatlaga thamaga multi-purpose ne do drinking water ne agriculture ki ne power generate tawbagi components yu yauri ne adu mayam gi mating na madu lochal le 100% mak natra ju dolai thabi lochal le Khuga dam lochal le aduna water supply gi ising su piba akhoi gi kaino gi si planning commission so pai khat pang maroi noi su oiraroi haina chahi kun mari manga helak padu da ba moi yadram ne aina Dr. Manmohan Singh the honorable prime minister yamna maroi ba agriculture natna component am yauri Thobal multi-purpose project se greater Imphal area se around upstream da 20 kilometer gumsi sting si preserve torga rainy season matam da thamaga machina greater Imphal se project to the yauri ko haise another 30 years ki greater Imphal si thakna na bi sing pina ba drinking water component am yawi sinatana greater Imphal se ising thakna na ba pina na ba supply tanu mafam de oh chumin he sinata adunatana di ising greater Imphal se another 30 years the ising pina na bi se tai leite singda dam na kari na khara piba dudi aduna di woi ba yate adi ma realize hoga
अदुदनेबा आदगी इसिंग जि पुरागा चिंखै सिंगदा ट्रीटमेंट प्लान जा से तौरगा होजे ग्रेटर इम्फाल इसिंग पीजे सुमाई तौदना अइना हाइजेनिंगि हुजिक वाटर रिसोर्स से यस rehabilitation matam gi matungina repairing toba singda dam khangde imphal barriers khangde sekmai barriers kapsing gi khangde RLI Bishnupur khangde rehabilitation amumuk toba major repairing tobdi da ka we aduda sum tau leire ai masi amu hanjala mane hal khanjai ai August house da ai thamje ki bine akhoi government media gi aidigi chawkhra department water resource department sidai da Manipur da crore lising mga tra piba sidi sahi mga tra sang na implement tawda ni moida di kasuna tieba usike haiba dolai thabi thopal manti project khuga da loi gramatung da project se ama bhoga pusap tawna ada laitreba amda Manipur ki atai state na noina paisa ji low le ramani akhoi gi su major irrigation dam yawa multi-purpose hoiba drinking water component su yawa power su generate tawba yawa agriculture su yawa aina ningsing jabra yam kanna hotnarga soil testing na tahurabane akhoi kapsing gi yam maruiba kapsing maru damana kapsing gi maru haibra kanom haibani adugi aduida ungoi river na ama multi-purpose yabni ko haisa adi sapi river ama ari amada rainy season matam da sentha garga ada sentha ko samudra da sentha gi do ising do pha thamaga singi sinau singi su kai da ising pi ba yai kai da thakna na ba pi ba yai adu paki pit thaba lam sida da su kana ba masi ai je puk phata ba gi na ta ba Manipur dagi major irrigation project amna tharak tabsi Fareda Maharashtra gumba UP gumba Bihar gumba kari gumba somda sina thoge na taule ramani ai na hauja haijek ramani masi ai honorable chief minister anno bus ai no ai masi water resource department gi department mayam si tawrga akhoi su pe dorgi ilhorga project anno wa ama ni dam di akhoi su low na na ba tawsi aduna tra di atop station adum low khane ba adum low rong ni adum pirong ni adum akhoi gi sina adum ngasai gi oi repairing su da ka oi repairing gumba adagi turen torban da retaining wall khra chanba gumba kari gumba si su tawda bi adi retaining wall su chan ga da bani repairing su tawga da bani anova major irrigation dam che ama ni dang di akhoi ju thar ga madu tana hausi haina ai masima ai tentak na ai thamjaning bani aduga aina amana aina ai gi suggestion hai tare observation hai tare ko akoi yamna keno tawe hanjan panna akoi di masi ikai mu ikare da machine da di opposition ja hainingai laitra bra hairakani akoi gi local body sing je panchayat urban gi municipal corporation municipal masi election matam chana tawda kari marungino for what reason kari no election tawdi singi autonomous district council masi election tawda sina thousands of crore maram di 15 finance commission now it has entered to 16 finance commission award local body jo function tawda gi paisa pdi ba government of india na hanu su 500 600 crore hena mangre hujik su amu tawda basina COVID na mo harkani COVID ti entire world sinina UP Bengal Bihar karam bai state amte thu local body COVID na maram moidna election tawgi da ne adu kaino har ko yai akoi di district ano besem basina kaino demarcation gi adu delimitation ne thama changni ngai ka su leite na delimitation ne thama changni ngai singi de su ka su leite ba tawgi haiba government ki determination commitment lairagati aidi masi yengaga sarkar na kari convenient inconvenient laibano adudi ai khangjatre si tahudabasina yamna mangjare adigi amana honorable CM jo dum mate khara akoi gi rural development panchayati raj se masi paibiram banina
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯍꯣꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 7 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯀꯣꯡꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯦꯌꯔ rural area panchayat area sing adagi maruina singda PMGSY gi connectivity unconnected village amaga connection tawgudabse migina PMGSY phase 1 2 loin entire country sig loi phase 3 bho loina phase 4 sangchale akhoi gina phase 3 do matam chana paisa center na pirap paisa aduga state matching share do madu utilization service to matam chana pi ho da bra kaino khoi no ji phase 3 se tender taw raga ji phawa tender do hang da na kro changa cha tu amasu manga dawre na tai manga dawre na tai tender di taw raga amuk su kaino taw ya da madu kangbu khram na hai contractor khram na pot ta case tok sela pai ni hai अरे कांगबू खरम ना हाई स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर ना पिरपा सेंट्रल शेयर प्लस स्टेट मैचिंग शादो मतम चाना थादोक पीदना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतम चाना पीहोदना मसी मांगल लगनी ना हाय अदु अखोई मणिपुर की लाइबक थीबा सिचुएशन से अंदर ऑनरेबल सीएम ना मपान दिल्ली दा चलुदा उनबीरपदा मसीसु यामना मरुओइबा कंसर्न ओइबा खोई स्टेट चिप रिसोर्स लेजदबनिना मसीदा इन्वॉल्व तौगदो पैसा जी यामेबा अदुई मदक्ता नोमसु आइना निंसिंग जबदा मसीगी PMGSY से चिंगी एरिया ददी थबक अमदा करोड़ 30 हाइबदी अखोइगी शोरददी रूरल एरिया दा शोरददी याउद्रे रूरल एरिया दा वैली ददी लंबी अमना किलोमीटर मरी मंगागा सांगबा किलोमीटर अनिहुम सांगसी करोड़ मंगा तरुक तादी खाई साउबने सिंगददी उखरुलगा सिदी PMGSY लंबी अमदा nearly 100 crore ताबसी आइदी यावेन ताय सिगुम्बा रिसोर्स लेजदबसी मतम चाना सेंटर ना थादोक सेंटर ना करोड़ चनी थादोए खलेसे करोड़ चनी सिदी 10% अमा खोइन स्टेट ना पुथोक तादी 180 दे मोइ थादोकति 20 दमा हापचो मतम चाना UCPR पैसा दु लहोरगा 100 crore दु लौदरगदी अखोइ रिसोर्स लेजदबनि मसीसु अमत्ता लौदब माले मसीना कराइदा अखोइगी शोरगी तौबिरिसिसु याम फरे अदु सिंगदा रूरल एरिया दा आइसि शोर अदुगा रूरल एरिया चिंग खाइबी वानसे देखो सिदा तौबिरिसु याम फरे सीमेंट कंक्रीट सु वंस मसीना चाहि अनदर मिनिमम 20-30 years दे आइदि सेटलनी ने खाली मसीसु याम फबा अमनेबा likewise at the rural area da chingi area da PMGSY se मसी मसु कनो तौबिद्रगदि हाइबदि खोइ रिसोर्स लेजदबा स्टेट से सिदैदा सरकार नदी यंगबिगनी प्रायोरिटी सी कनो तौरगा अइना निंसिंग जबदसु अइ मसी नोमा अइ सुमाइन तौकिए तोलोक की पैसा करके अरे रिसोर्स तौरगा तोलोक की पैसा पीदे याम तोलोक गुम्बा पेंशन गुम्बा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो थाउ लेन पैसा जी लोई काइथोगा सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर अखोई की रिसोर्स कनान हाइदो कनुगो न हायरगा पैसा बैलेंस खर लेबो एसी पैसा सिदी ठेकेदार की करके तो बिल इथोखरदी कनागुम खरदी कानर मैया अदु मसीदी कमाई तौनी रोटेशन ने कोई पैसा लौरगो ngambadi ऑफिसर मंगा तरुक कौरगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौर हंगबा कांदा आई निंगसिंग बनी को मतम दगी चेप इंजाना अखोई पैसा कितंग लै नोई मिंगो दे हाइदो कनो नोई पैसा पुरकपा ngamgadra मतम दुगी चीफ इंजीनियर दो मदुना सार आइंगोन दा 63 crore पीवी बतारगदी within 1 week another 200 crore पुरकी हाय मार एदम सोइरंग ngamgadra ngamni
ticket ka uroga afternoon du da finance commissioner da hire ga utilization certificate to hujung mak pi ho na to pi sakhraga within 10 days da another 200 crore pureba adu akoina nangi paisa ni nang 100 crore madi nang check ijaro 100 amdi tham khayam kuni da sinagi hire ga adumai to na laitam ni na akoina manage to je ba ina ai kanu ni ko haise financial management chu oire adu mathakta center dagi lauga do mayam se sigum ba mayam chi keno ta hu ta to ba mayam sing chi ai suggestion observation ni adu masai da yang kan na ta stick to dra si amen to ga dam ni si to ga dam ni hair ga di each and every di ba ai ngai haji gi du ne si akhoi loin ui di pa me mayam sing chi dagi isam chambada ai si government da keno to bai wa ne ti ko nahan nang ta yan emotional way ba hai ba tari ne Manipuri language se classical language da yaw da do sidagi proposal state government dagi proposal hadra gi kai government of India na kai khana ba da di sidagi proposal chatli chatti ri yeng bi aina hangba kan na di proposal sidagi bok tharam dre ado khoi masen khapta da sidada naw launa da lei ani da isliya chau country ni na matam cha cha na UCP ba matam cha na tana ba koi haibam thokpa sidagi state dagi proposal se matam cha na tharaga ada haibada aidi government of India na no haiba yaroi maramdi akoi shu Manipur chi shu PMB yai we are also part and portion of this vast country we have every right akoi share leba moi da akoina ni ga logo do na tieba to da bo akoina ai isa do ti hauna singaga isa na isa gi thau di to bu tai tu isa gi thau to da na mingon da sum blame to bu di kan roi aduna aina roshin jarakda honorable governor gi address discussion sirega hujik lairiba laibak thiba thodo haiba tare security khaptana nongai khaptana idi solution se keno to daka di woi ado aina sum keno to da hanangi khang CRPF khangde BSF khangde sida lakuse moi gi state khuding gi Minister of Home Affairs ki makhada leiba Assam Rifle loiro army oiro CRPF oiro moi gi su moi gi daka leiba sijin naraga moi gi kano da standby da thamba haiba tare madudagi tawra tharakpani kari su moi kuina su leiba yaroi aduga moi di akhoi da assist tawba lakpani ba maru oibadi akhoi gi state force sum nga uga do ni loi lo da maintain matung da su khoina dum taw do ni state force masi properly tawbirum gani utilize tawba adu moi da khara kano targa law in order si maintain tauba migi life property protect tauba je it is our bounden duty no ina sana sa duty tauga da bani ko haina moi da tauraga law in order si to na hanjan na ba amaga minister se masi sigi get se bridge up tauraga taudri hodi aidi matam khresang gadra se masi it is my firm belief the honorable speaker na matam kitang tibi bagita mutudai honorable speaker boy nam khaili tana thagat chai thank you mathangda